twongeye kubazuza tunabifuriza ikaze kuri mwe mwamaze kuri subscribe no kwizuba TV Rwanda tugaretse mu mwanya makuru agezweho ni ku mutekano politike ndetse na diplomasi twibanda by'umwihariko mu masaza bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na makuru hagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikiraho turaza kubabwira ko General Nevo yuni president w'igihugu cy'undi yamaze kwemerera icyo bise FRN akaba ari umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana uyu president w'igihugu cy'urundi General Nevo yamaze kwemerera uyu mutwe wa FRN n'abasoda bagera kuri 400 bakaba bagiye gufasha uyu mutwe mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya mu 23 ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku butaka bw'igihugu cy'urundi mu ishyamba rya Kibiraho imirwano idasanzwe ikomeza kumvikana hagati muri kano gace ndetse bitegura kwataka igihugu cy'u Rwanda. SMS tutaje tukugezaho 5 muri makuru ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko aho bita Kibatano ngani muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kumvikana imirwano idasanzwe yongeye guhuza ingabo za 23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Imirwano imeze bitano ngani muri kano gace ka Kibati bikomeje kugifata bite ndetse imirwano yatangiye ite byose mugiye kweteza bigezeho 5 kuri 5 ko twamaze kumenya bikomeje kujya imbere ku mirongo rugamba kano ku butaka bwa Kongo. Turaza kunyarukira mu misozi ya Minembwe tukubwire ko amadubu twirwana bagomba kuryamira amajanja nyuma y'ibitero simusika byamaze gutegura muri kano gace aho inyeshyamba za FD ndetse n'abarwanya ku butegetsi bwa Kinshasa bongeye kugaragaza umugambi mubisha ndetse n'igitero rutura bateguye aho bongeye guhagurukira ibyo bise amadubu mu misozi ya Minembwe ndetse na Mikenke aho bafite gahunda rutura kwigarura ikibuga cy'indege kiraho ngaha Minembwe hagaragara amadubu ndetse bivuga ko 23 yamaze kwifatanya n'amadubu bafite genzuzi bwuzuye bwo muri tuno duce twa Mikenke ndetse na Minembwe ngo ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi ndetse afatanyije n'ubita General Hamad Yunga ko ari umuyobozi w'inyeshyamba za FDL ngo muri kano gace ka Minembwe amaze gutegura igitero rutura kigamije kwirukana amadubu 23 muri misozi ya Minembwe by'umwihariko bakaza gufata ikibuga cy'indege cya Minembwe bakeka ko cyabafasha kwambutsa ibitwaro by'abayivana mu gihugu cy'undi akabizana ngo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitero kiri gutegurwa gite? 23 amadubu bakomeje kwitegura ute byose nimugiye kureta kugezaho 5 kuri 5 muri makuru ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Warungu, teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Shabunda tukubwire ko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zatangiye gusubira inyuma nyuma y'uko 23 ikomeje kubereka ibihandure by'intambara ndetse n'ibihandure by'urupfu bagiye guhana ku butaka bwa Kongo. Byifashe bite? Ni ukubera iki izi ngabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zongeye gusubira inyuma ndetse no gutitizwa na 23 ku butaka bwa Kongo? Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano politike ndetse na diplomasi butsa mu mwanya no kubwa mbere kuri Amasaka TV mugakanda like subscribe ndetse mugakanda no kunzujya twinjira neza muri makuru ku buryo burambuye. Tudatinze rero ko twinjira makuru cyo ku buryo burambuye duhere ku butaka bw'igihugu cy'urundi tukubwire ko Perezida w'igihugu cy'urundi General Neva yamaze kwemerera icyo bise FRN akaba umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse no ku butaka bw'igihugu cy'Urundi. Perezida w'Urundi yamaze kumwemerera abasoda barenga 400 aho bagiye kwiza kwifatanya n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa FRN urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bakarwanya bivuye inyuma ingabo za 23 ndetse bagakomeza gutegura ibitero rutura byo kugaba ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo bashaka gukora ubutegetsi bwa Kigali ku bubi n'ubwiza nk'uko byakomeje kumvikana bitangazwa n'abayobozi b'ibihugu byombi. Ubu tuvugana izi ngabo zigira kuri 400 umusada ukomeye cyane General Neva yongeye guha uyu mutwe wa FRN. Ubu tuvugana 200 muri bo bamaze kugira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi y'umujyi wa Uvira. N'abasoda b'abarundi bagiye kwifatanya n'umutwe wa FRN mu bikorwa bikomeye cyane byo kurwanya 23 ku butaka bwa Kongo ndetse bakavuga ko abandi 200 baraza koherezwa mu ishyamba rya Kibira akaba ari ishyamba rihuza igihugu cy'u ndetse n'igihugu cy'u Rwanda aho riba ari ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse rikaza kuba ishyamba rya Kibira ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ngaba abasirikare bagiye kwinjira mu ishyamba ry'Ikibira n'imyiteguro idasanzwe ndetse bagiye gukomeza kwitoza n'abasirikare badasanzwe ndetse na special forces harimo ingabo z'Uburusiya zigiye kuza kubafasha mu myiteguro idasanzwe aho bategura urugamba rwo kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana ko mu ishyamba rya Kibira ugiye kongera kumvikana imirwano idasanzwe nyuma y'igihe kinini cyane yaracecetse aho humvikanye ibitero simusiga ndetse hakaza kumvikanamo operation zabaye mu minsi yashize twagiye twumva harimo operation Nkuba ndetse na operation Misumari yashize ingabo zitari nyekuru zirwana ku butegetsi bwa Gitega zasize ubuzima ngo mu ishyamba rya Kibira.
ku ruhande rw'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku butaka bw'igihugu cya Kongo, abasirikare bagiye guha umusada ukomeye cyane ku ruhande rwa Kinshasa, dore ko abasirikare b'Abarundi bamaze kuba benshi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi bakomeza kwifaza ndetse banibaza impamvu nyamukuru ingabo z'Uburundi zinjira ku butaka bwa Kongo gusa nta na zimwe zikunze gusubira ku butaka bwa ngo zitahe, dore ko abenshi baza gutsikira muri imirwano ku butaka bwa ngo, dore ko mu 23 ibyo bibakorana ku butaka bwa Kongo si ibyina. Ubu ngubu General Neva uyu musada ukomeye cyane hayizi inyeshyamba za FRN, sinzi uko biraza kugenda, kandi dutega amaso turebe ko hari impinduka zaza gukorwa ku butaka bwa Kongo. Ese ma 23 iraza kuba yakorwamo akazi n'izi nyeshyamba za FRN, cyangwa se baraba bataka igihugu cy'u Rwanda nk'uko bagiye babyigamba kenshi no ku butaka bwa Kongo? Byose reka dukomeze kubihanga amaso no ku butaka bwa Kongo ndetse no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tukiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka amakuru yacu none tukomereze muri Kivu y'Amajyepfo mu gace bita Kibati. Kano gace ka Kibati kongeye kumvikanamo imirwano idasanzwe ngiye gushakira ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za 23. Ni inkuru idasanzwe, ni intambara idasanzwe, ni igitero cyongeye kumvikana ku butaka bwa Kongo, aho 23 ngiye kuvumburana ndetse ihangana n'izi nyeshyamba za Wazalendo ku butaka bwa Kongo. Ni imirwano idasanzwe imvikanyemo imbunda ziremereye cyane ndetse n'abatari bake bamaze kugwa muri imirwano, dore ko n'abaturage bakomeje gutizwa n'ibitero byumvikanye hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri kano gace ka Kibati. Abaturage muri kana gace ngo bongeye gutizwa ndetse no kugirwa ubwoba bwinshi cyane nyuma y'imirwano idasanzwe ngiye guhuza ingabo za AFC 23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo, ndetse bahangayikishwe n'intambara zidahwema kumvikana ndetse zikomeje kugwamo bagenzi babo batari bake ku butaka bwa Kongo. Ese abaturage bazongera kubona amahoro muri kano gace ka Kibati? Byose nibyo bahanze amaso, dore ko 23 ikomeje kubizeza ko igiye kubagarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu takomereza imisozi ya Minembwe ndetse na Mikenkaho amadubu twirwana bakomeje guhabwa gasopo ndetse babasaba kuryamira amajanja, dore ko bongeye gutegurwa umupango mutura ndetse n'igitero rutura kigamije kwirukana izi nyeshyamba z'amadubu ndetse n'inyeshyamba za 23 muri tuno duce twa Minembwe ndetse na Mikenke. N'igitero rutura cyo gutegurwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa, ubona abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za FDL ziyobowe n'uwo bita General Hamada hano ngaha mu misozi ya Minembwe. Kinshasa yamaze kubona ko ikibuga cy'indege cya Minembwe ari cyo yakwifashisha yambutse ibitwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare ibivana mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye no ku butaka bw'u Burundi bakabizana ku butaka bwa Kongo, dore ko ngo babonye ko kubyambutsa nyuje Uvira bikomeje kugana, dore ko 23 yakomeje kubafungira amayira ndetse ikomeje kubazonga ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana amakuru atugeraho aremeza ko ubu FDL yifatanyije n'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gutegura umugambi rutura ndetse n'igitero rutura kiraza kwirukana amadubu 23 muri kano gace ka Minembwe ndetse mu misozi ya Mikenke, bakaza gufata uduce dukomeye cyane ndetse bakaza kuba bakomeza bategura ibitero rutura ndetse no kwinjiza ibitwaro rutura ku butaka bwa Kongo, biraza kubafasha kurwanya 23 mu bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kubuza 23 gufata uyu mujyi wa Uvira. Bigaragara ko umunota ku wundi waza kuba wamaze gusangwa mu biganza by'ingabo za 23 ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi katunyarukire mu bice bikikije umujyi wa Uvira, teritwari ya Warungu ndetse na teritwari ya Mwenga, tutibagiwe na teritwari ya Shabunda. Amakuru aturuka muri tuno duce aragaragaza ko ingabo za Kinshasa zatangiye gusubira inyuma ziva muri tuno duce nyuma y'uko ngo bamaze guhamurwa n'ibitero ndetse n'ibikorwa 23 ikomeje kwinjiza muri tuno duce bigamije kuyinjiza mu mujyi wa Uvira. Ubu 23 ikomeje guhangayikishwa bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zamaze kuyihaba ndetse ziratitira ku buryo bukomeye cyane. 23 ubu ibikorwa ikomeje kwinjiza ndetse no kugeza muri duce tukikije no mu mujyi wa Uvira, Mwenga, Shabunda ndetse na Warungu, birerekana ko isaha n'isaha iraza gufata uyu mujyi wa Uvira ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gucibwa intege n'ibikorwa bya gisirikare 23 dahwema kugereza muri bice bikomeye cyane bigaragaramo ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Nanone kandi karabaye ayo mubona ni amakamyo yikora ibitwaro bya 23 amanuka yihuta cyane yerekeje mu gace ka Kibira kegereye umujyi wa Uvira. 23 intare za Sanambwe zizanye ibitwaro rutura bitwaro byinshi cyane no muri kano gace ka Kibira, akaba ari intwaro ziturutse mu mujyi wa Bukavu no ku butaka bwa Kongo.
ibirindiro by'ama 23 bigiye kubaka nunga muri kano gace ka Kibira ni ibirindiro bikomeye cyane nkuko byakomeje gutangazwa n'ingabo z'ama 23 ndetse nkuko mubibona izi ntwaro ziri kuzana muri kano gace ni intwaro zose zizakenerwa mu gufata uyu mujyi wa Uvira nkuko mu 23 ikomeje kubyitegura umunsi ku wundi. Ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'ubundi zikomeje kugwa mu kantu ndetse no guhamuka nyuma yuko i defense ma 23 igiye kubaka muri kano gace ka Kiriba. Biravugwa ko ngizagaragaramo ingabo z'ama 23 zirenga ibihumbi 3 byose ngo ni imiteguro idasanzwe yifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira. Ese bikomeje kwifata bita muri kano gace ma 23 turaje tugaruke neza ku ikora byose byasikomeje kura nunga mu nyira z'umujyi wa Uvira. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Shabunda tubabwira imirwano idasanzwe yongeye kumvikana mu gace kitwa Ngoba ndetse nakandi gace kitwa Kagogo. Tuno duce dukomeye cyane twongeye kumvikanamo imirwano ku butaka bwa Kongo kuri uyu munsi. Ingabo z'urundi zongeye kubitwa inshuro na 23 muri tuno duce twa Ngoba ndetse na Kagogo muri teritwari ya Shabunda. 23 zinene za Sarambwe zikomeje kuzonga ubutegetsi bwa Kinshasa umunsi ku wundi. Ese byifashe bite? Makuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ameze ate? Byose ni mujye kutazitubere hamwe ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare tugare ku mirwano idasanzwe ngiye kumvikana mu duce kwa Nyasi ndetse no mu gace ka Taweza. Iyi ni imisozi ya Taweza rero muri teritwari ya Warikare ndetse nayo yaje kumvikanamo imirwano idasanzwe. Kabila yongeye kurikoreza ku butaka bwa Kongo nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukate Joseph Kabila igihano cy'urupfu. Yagiye gushinga umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa aho yawushingiye mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi akomeje kwijundika igihugu cya Kenya ndetse agishinja gushigikira uyu muntu utavuga bumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa Joseph Kabila. Ese ibya Kongo ndetse n'igihugu cya Kenya byo bikomeje kugenda bite? Byose ni mugiye kuzatubera hamwe ku buryo burambuye. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano politiki ndetse na diplomasi. Tubutse mwe mubanye natwe bwa mbere kure base gata video mugakanda like subscribe ndetse mugakanda no kunzanya twibanira 5 kuri 5 muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye. Duhere mu nkengero z'umujyi wa Uvira agace kitwa Kiriba ngo kagiye kubakwamo defense ikomeye cyane ingabo z'ama 23. Ni nyuma yuko kuri uyu munsi hagaragaye amamodoka menshi cyane y'ama 23 amanuka aturuka mu mujyi wa Bukavu yerekeza muri kano gace ka Kiriba kari hafi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ni ibitwaro byinshi cyane bikomeje kurundwa muri kano gace ndetse n'abasirikare b'ama 23 aho habarurwa abasirikare barenga ibihumbi 2 ndetse bakomeje kwiyongera muri kano gace bose bitegura urugamba rutura rwo kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ese Uvira yabigiye gufatwa kuri uyu munota wa none nyuma yuko ama 23 ibikorwa by'imyiteguro ikomeje kwerekana muri kano gace byakomeje gutiza ubutegetsi bwa Kinshasa. Abakomanda b'ama 23 ndetse n'abasniper b'ama 23 bamaze kwirunda muri kano gace ka Kiriba ndetse Kinshasa ikomeze guhamuka. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abacanje barwana ku ruhande rwa Kinshasa bakomeje kugotagota kano gace bakomeje kurundwamo intwaro z'ama 23 aho nabo bakomeje kwirunga mu gace ka Runingo kari hafi y'aka gace ka Kiriba ngo barebe ko bahangana ndetse basubiza inyuma ibitero ma 23 zikomeje gutegura ku butaka bwa Kongo. Uvira ibyayo biraza kurangira bite dore ko ma 23 zariye karungu gahunda no gufata uyu mujyi wa Uvira ku bubi n'ubwiza nkuko byatangajwe n'umugabo kuri ingabo z'ama 23 General Sultan Makenga mu minsi yashize avuga ko gahunda ari gufata umujyi wa Uvira. Ma 23 ikomeje gutitiza ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubu tuvugana ingabo z'ama 23 zongeye gukora udutene muri teritwari ya Shabunda. Nuduce tubiri tumwe teritwari ya Shabunda agace ka mbere kabiremo imirwano na gace bita Ngoba ndetse na kane gace kitwa Kagogo. Ahangana muri teritwari ya Shabunda aho ma 23 yagabye igitero rutura ikataka agace ka Ngoba kari mu nyeshamba za FDL ndetse na Wazarendo. Umuriro watse muri kano gace ka Ngoba aho ma 23 yari yitwaje intwaro rutura ndetse n'abasirikare bafite umwitozo uhambaye cyane special forces za ma 23 zimanukiye muri kano gace ka Ngoba aho batatse bivuye inyuma FDL ndetse na Wazarendo. Kagace ka Ngoba tuvugana ingabo za Wazarendo ndetse na FDL zamaze kuganga nyuma yuko ma 23 buryo kiya batatse batunguyemo byatumye na numwe ubasha kuva muri kano gace nako ubukari kugaragaramo ingabo za ma 23. Nibyo muri kano gace ka Kagogo ma 23 yatatse bivuye inyuma ingabo z'abarundi zafite ibirindiro muri kano gace dore ko kagaragaramo ingabo z'abarundi nyinshi cyane nyuma yuko bahafite
ibirombe by'amabuye y'agaciro bahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi naho zahuye n'uruva gusenya nyuma y'uko M23 yabatatse ku buryo butunguranye cyane. Ingabo za M23 zikomeje kwataka mu bice bitandukanye ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko bakomeje kwibasira ingabo z'Abarundi zaje guhangana na M23 ku butaka bwa Kongo. Ngo gufasha Kinshasa kurwanya M23 ngo ni igikorwa gihubi cyane, ndetse nikosa rihambaye cyane ubutegetsi bwa General Neva bwakoze ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu M23 ikomeje kubahigisha uruhindo ku butaka bwa Kongo. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale naho hongeye kumvikana imirwano idasanzwe, aho imirwano yabereye mu duce tubiri turenga muri teritwari, aho ya mbere yabereye muri teritwari ya Walikale mu gace ka Nyasi ndetse no mu misozi yaho bita Tawezi. Muri iyi misozi ya Tawezi aho inyeshyamba za FDLR zifite ibirindo bihambaye cyane ndetse zihishe muri iyi misozi ya Tawezi. M23 mu bikorwa bye by'ubutasi buhambaye cyane aje kubaga gitumbo ndetse irabavumbura ibarasaho urufaya rw'amasasu muri ruraka muri kano gace. Ubu tuvugana abagera kuri 32 b'inyeshyamba za Wazalendo bakomerekeye muri imigo ndetse n'abagera kuri 17 baza kugwa muri iyi mirwano, ndetse ababashije kurokoka iyi mirwano baje guhunga barirukanga, dore ko M23 yari yabatatse yivuye inyuma. Nanone kandi imirwano yongeye kumvikana muri teritwari ya Walikale mu gace ka Nyasi. Wazalendo ndetse n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye guhangana na M23 muri kano gace ka Nyasi. N'urugamba toshye cyane rwahamuye abaturage no muri kano gace, ndetse abaturage barahamuka ndetse babona ko ibikorwa by'imirwano ndetse n'intambara bikomeje kwiyongera muri kano gace bizatuma abaturage benshi cyane babigwamo ndetse bakaza kuba bahaburira ubuzima. N'imirwano idasanzwe aho M23 yatatse yivuye inyuma y'ibirindiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nabe bamaze iminsi bayishotora mu bindo byayo mu gace ka Walikale. M23 ikomeje kwibasira ubutegetsi bwa Kinshasa muri teritwari ya Walikale, dore ko aribwo bwayishotoye ruyataka mu duce dutandukanye yafasha muri teritwari ya Walikale, ndetse mu kwataka M23 biyenjejeho nikosa rikomeye cyane ubukoze, bityo nayo iyi kwatatse yataka yivuye inyuma, ndetse igitero yataka kiza kugwamo mare munini cyane w'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi twongeye kubasuhuza tunabifuriza umugoroba mwiza kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tugarutse nanone kandi kuri uyu mugoroba ngo turebere hamwe uko byifashe hirya no hino ku butaka bwa Kongo. N'amakuru akomeye cyane tuzanye kuri uyu mugoroba ngiye kugaragara intambara y'utura ndetse n'ibitero simusiga byumvikanye ku butaka bwa Kongo muri Sud Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu mugoroba tugiye kubwira ku gitero simusiga cyagabwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho indege zitagira abapilote z'igisirikare cya Kongo ndetse n'iza ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi zagabye ibitero ku bindo bya M23 ndetse no mu duce dutandukanye turimo abaturage benshi cyane ku butaka bwa Kongo. Ni imirwano yabereye mu duce dutandukanye harimo n'agace kitwa Rumbishi ndetse n'akandi gace ka Kadasomwa no ku butaka bwa Kongo. Kuri uyu mugoroba turaje tukubwire ese byagenze bite, Kinshasa yatewe n'ibiki ndetse FARDC yabitewe n'iki kwataka M23 nko byaje gutangazwa n'ingabo za M23 ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi muri amakuru tuza kubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo igisirikare cya Kongo cyongeye kwibasira ibirombe by'amabuye y'agaciro byatangiza mining bicukurwamo zaba hano ku butaka bwa Kongo. Byagenze bite, bikomeje kwifata bite hano ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira tukubwire ko inyeshyamba za FDL zongeye kuhagaragara aho ziri gushaka guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje ko bugiye guhigisha amahindi z'inyeshyamba za FDL kavana ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana inyeshyamba za FDL zikomeje kugaragara mu mujyi wa Uvira ari nyinshi cyane, ndetse na M23 yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane nyuma y'izi ngabo zimaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Ese biraza kugenda bite? Ese birakomeza kwifata gutanonga mu mujyi wa Uvira? Nanone kandi iby'umubano wa Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi wongeye kugwamo agatotsi. Ibintu nyuma y'uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Félix Antoine Tshisekedi yashimiye ku mugaragaro ibihugu byamufashe kurwanya M23 ku butaka bwa Kongo, gusa niyavugamo igihugu cy'u Burundi byabaye mu nama mpuzamahanga ya Global Gateway Forum, aho perezida Félix Antoine Tshisekedi ibi byabereye mu gihugu cy'u Burundi ubwo perezida Félix Antoine Tshisekedi yashimiraga byimazeyo ibihugu byamufashe kurwanya umutwe wa AFC M23 ku butaka bwa Kongo. Gusa
yibagirwa kuvugamo igihugu cy'u Burundi byaje kurakaza mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi General Neva, ndetse benshi bakomeje kwibaza niba ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo ziraguma gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku butaka bwa Kongo. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Butsa kureba hasi gato video gakanda like, subscribe ndetse mugakana no kunzogera mu mwanya natwe bwa mbere twakomeza twibanira gatanu kuri gatanu muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye dire ku gitero simusiga cyagabwe ku butaka bwa Kongo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiye kurasa bikomeye cyane ingabo za 23 bibaye nyuma y'amasaha make byumvikanye agahenge hagati y'ingabo za 23 ndetse n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro byabereye i Doha mu gihugu cya Qatar. Uyu mutwe wa FCM 23 washinje ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurasa ku buryo bukomeye cyane ibirindiro byawo. Ni nyuma y'amasaha make impande zombi zemeranyije gushyiraho urwego rwo kugenzura agahenge muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Kongo. FCM 23 yemeje ko yagabweho ibitero biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka nk'uko yaje kubinyuza ku rukuta rwa kuri uyu munsi, avuga ko FCM 23 imenyesha abanyagihugu ndetse n'amahanga yose nk'uko bisanzwe bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero by'indege bikomeye cyane mu bice bituwemo n'abantu benshi ndetse no ku birindo by'ama 23 biherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi bya nyuma y'amasaha make cyane hasinwe amasezerano y'agahinge yashiriweho imukono i Doha ku munsi w'ejo tariki ya 14 Ukwakira 2025 ku butaka bwa Kongo. Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero by'ingabo za leta byibasiye ibirindo bya FCM 23 biherereye mu duce twa Kadasomwa, Rumbishi ndetse na Kasake n'ahandi ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko ubutegetsi bushoza intambara bwa Kinshasa bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage ndetse n'abasivile ndetse no kudobya gahunda zose z'ibiganiro bigamije kuzana amahoro ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Twihuse cyane kadukomereze amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo tukubwire ko FARDC yongeye kwibasira ibirombe bya Tangizwa Mining bicukurwamo zahabu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero byagabwe n'indege na n'undi z'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi, ndetse bivuga ko ngo haguyemo umubare munini w'abasirikare ndetse n'abaturage bibarinda ibi birombe by'agaciro ndetse nabe basanzwe bakora muri birombe bicukura zahabu no ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi yakomeje kuri kuroza ndetse no kubangamira ubutegetsi ndetse n'abandi baturage ku butaka bwa Kongo mu nguni zose ku Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka dukomeze amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo none kandi mu mujyi wa Uvira. Ibya FDL bikomeje kuba akasa mutwe nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje amagambo akomeye cyane buvuga ko bugiye guhigisha uruhindi nyeshyamba za FDL ngo nizitishikiriza MONUSCO ngo zongeye gucuruka neza ngo mu mujyi wa Uvira, aho zikomeje kwirunda muri side aho zishaka kwambuka zikerekeza ku butaka bw'igihugu cy'ubundi zigahungiraho nyuma y'uko guhigwa na Kinshasa ku buryo bukomeye cyane. None kandi akadukomeze tukubwira ko perezida w'igihugu cy'ubundi yongeye kubabazwa na mugenzi we bwana Felix Antoine Tshisekedi wamwihakanye imbere y'isi yose nyuma y'uko Tshisekedi mu Bubiligi yatangaje amagambo akomeye cyane ashimira ibihugu byamufashije kurwanya 23 yibagirwa kuvugamo igihugu cy'umuturanyi igihugu cy'u Burundi, ndetse byaje kubaza ku buryo bukomeye cyane General Neva, ndetse benshi bakomeje kwikanga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zigiye gusubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi kuko byamaze kugaragara ko umusada batanga udahabwa agaciro n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mw'abantu mw'ibintu bikomeje kuba akasa mutwe ndetse n'umubano ukomeje kudubira hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi